Ikaze hano ku makuru mashya TV ni ikiganiro ikinyejana Sport Updates, ikiganiro kikugeza amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu isi y'imikino muri rusange. Ntabwo tubabwira mu Rwanda gusa, tubabwira ku mugabane wa Afrika no ku isi yose muri rusange. Amakuru yacu uyu munsi rero munyemerere tuyahera mu ikipe ya Kiyovu Sport. Mu minsi yashize nibwo bagize batya uwitwa Generale uyobora Kiyovu Sport Association ndetse n'akanama muri rusange ka Kiyovu Sport Association banzura yuko babaye bakuye ikipe ya Kiyovu Sport mu maboko ya Kiyovu Sport Company Limited yayoborwaga na Juvenal. Icyo byari bivuze niki nuko Juvenal byasaga nkaho bamwirukanye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ibi rero uwitwa Juvenal nawe wayoboraga Kiyovu Sport Company Limited yagize icyo bivugaho, aravuga ati abanyirukanye bagomba kubanza bakamenya icyo amategeko abivugaho, ariko kandi yakomeje avuga yuko yababajwe cyane n'uriya mwanzuro bityo ko bakwiye kwisubiraho. Hanyuma ubwo yari yatumiwe ku gitangazamakuru cya Radio TV10, Juvenal yavuze yuko yashiriwe n'amafaranga, avuga yuko nta mafaranga gifite kandi yayakoresheje neza kuko mu gihe yari afite uwitwa Emmanuel Okwi, uyu ni umugande wakinaga mu ikipe ya Kiyovu Sport, aturebye ibintu byose bamutakazagaho, yahamya yuko ari we mukinnyi wahembwaga amafaranga menshi hano mu Rwanda. Yakomeje kandi avuga ati mu myaka 2 n'igice tumaze muri Kiyovu Sport twatanze ibyishimo, kandi abayovu nibaramuka batanabyibutse abareyo bo bazabyibuka, kuko ni Kiyovu Sport muri no myaka byibuze ishize yaranzwe no gushobora cyane ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi andi makuru avuga muri Kiyovu Sport nuko witwa Juvenal n'umundi bivugwa yuko yabitse ko ntacyo ya bisi ikipe yagendagamo, n'ubundi ni bisi iyi kipe yayiguriye, ni bisi rwose nziza cyane, ariko ngo yaba yarabitse ko ntacyo yayo, bityo ngo ikipe ya Kiyovu Sport kuri ubu nayo ikabishaka uko yakodesha imodoka nk'uko andi makipe amwe namwe abigenza. Ubwo rero birumvikana yuko ku bayovu ndetse no mu ikipe ya Kiyovu Sport muri rusange rukomeje guginga babiri. Ariko kandi muri Kiyovu Sport si ibyo gusa, bamwita Mutyaba Muzamiru, uyu ni umusore w'umugande wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport, yamaze kuyirega muri FIFA avuga yuko yamwirukanye binyuranyijwe n'amategeko. Ibi rero byatumye ahita nayitsinda mu manza. Icyakurikiyeho niki nuko FIFA yatangarije ikipe ya Kiyovu Sport ko igomba kwishyura uyu mugande miliyoni 11 z'amanyarwanda kubera yuko yamwirukanye mu buryo butemewe n'amategeko. Ikipe ya Kiyovu Sport rero bikomeje kugenda abigorana. Tuve ku ikipe ya Kiyovu Sport twerekeze ku ikipe ya APR FC. APR FC ifite umukino ku munsi wo kuwa gatanu, ni umukino izabicakirana muri ikipe ya Musanze. Wari umunsi wa 4 wa shampiyona y'u Rwanda n'ubundi Primus National League, ariko uyu mukino uza kudakinwa bitewe n'uko ikipe ya APR yari iri mu mikino nyafurika, byatumye rero iba umukino w'ikirarane. Ikipe ya APR rero ikabatangaje yuko umukino wayo n'ikipe ya Musanze utegerejwe ku munsi wa gatanu ku isaha 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium. Kwinjira ahasanzwe ni 2,000, hanyuma hatwikiriye ni 5,000, muri VIP ni 10,000, mu gihe muri VIP ari 20,000. Abafana b'ikipe ya APR uko bagura itike na akanyenyeri 939 urwego, hanyuma bakajya kwirebera umukino, bakajya gutera ingabo mu bitugu ikipe yabo. Ariko ubwo kandi ikipe ya Musanze nayo saga fuka imvugo rimwe, kuko imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zizengurukaho ikipe ya Musanze n'ingagi yarifashe intare. Icyo bivuze ni iki? Ikipe ya Musanze birumvikana nk'akarere kabamo ingagi, nk'akarere kabamo ibirunga, kandi mu birunga ariho haba ingagi, niyo yapresentaga iyo ngagi. Hanyuma mu iyo ntare ni ikipe ya APR, murabizi yuko bayita intare. Rero bikomeje kugorana, ni ikigaragaza yuko ikipe ya Musanze yiteguye neza ikipe ya APR, ndetse n'ikipe ya Musanze iri mu bihe byiza kuko kugeza akanya iyoboye urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda Primus National League. Hanyuma tuve ku ikipe ya Musanze kandi tujye ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport muri no minsi ku mbuga nkoranyambaga zayo iri kugenda irangwa no gushima abakinnyi bayo bagiye bayifasha, nubwo yavuyemo mu mikino ya CAF Confederations Cup, ariko ntibikuyeho yuko ishimira abakinnyi bayo. Kuri post ya mbere yashimiye uwitwa Luvumbu Eritien Nzinga n'umukongomani, aho yavugaga ati rwose dushobora gutsinda kimwe nuko twatsinda, ariko twizera yuko we watsindiye imitima yacu. Ati uyu muhungu w'Kinshasa Eritien Luvumbu Nzinga ati rwose ni majestic nangwa se ni igitangaza. Ikipe ya Rayon Sport igakomeza ivuga ati ese hari umukinnyi mwiza kurusha Luvumbu mu Rwanda? Ati mumuvuge. Iyo ni post y'ikipe ya Rayon Sport.
kuri uyu munsi rero yahise ikomerezaho uwitwa Joachim Ojera. Uyu ni umusore w'umuganda ukinira ikipe ya Rayon Sport. Yagize ati some call him fans player, aribyo kuvuga ati bamwe bamwita umukinnyi w'abafana. Ikomeza igira ati some call him MVP of the country, abandi bakamwita umukinnyi wa mbere mu gihugu. Ariko twebwe we call him Joachim Ojera aka Ugandan Ferrari. Ati twebwe ariko tumwita Joachim Ojera, ariko kandi unazwi nk'umugande nka Ferrari y'ingande. Ati arise hari umukinnyi uzuruta Joachim Ojera mu Rwanda, ati muvuge. Iyo ni ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje gutakagiza abakinnyi bayo. Ni ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ku munsi wo kuwa gatandatu izakecerana muri ikipe ya Marine. Ni umukino nawo w'ikirarane wagombaga kuba warakinwe, ariko hariya i Rubavu rwose ku isaha 9 ku munsi wo kuwa gatandatu Rayon Sport izabicakirana n'ikipe ya Marine. Tuva ngaho twerekeza ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi ni iki gihari? Ku mugabane w'Iburayi ku mugoroba bakinaga UEFA Champions League, andi matsinda agera kuri 4 nayo bakinaga. Ni mu gihe amatsinda ya mbere yakinye ku munsi wo kwa kabiri, hanyuma ejo ku munsi wo kwa gatatu ku mugoroba rwose andi matsinda nayo yakinaga. Amakipe agiye atandukanye yamanukaga mu kibuga. Mwitsinda E ikipe ya Atletico Madrid kuri Civitas Metropolitano yari yakira ikipe ya Feyenoord mu gihugu cy'Ubuholandi. No mukino warangiye ikipe ya Atletico Madrid itsinze ibitego bitatu byose kuri 2 by'ikipe ya Feyenoord. Ku munota wa 7 Hermoso wa Atletico itsinze igitego, Alvaro Morata kishyura ku munota wa 12. Hanyuma Hancho wa Feyenoord atereka igitego ku munota wa 34. Antoine Griezmann aza kukishyura ku munota wa 45 bwo yarenze iminota 4. Hanyuma Alvaro Morata ku munota wa 47 aza gutereka igitego cya gatatu cy'insinzi ku ruhande rw'ikipe ya Atletico Madrid, ibitego bitatu kuri 2. Ni mu gihe muri iri tsinda n'ubundi ikipe ya Celtic yari ya muri Scotland, hariya kuri Celtic Park yaje gutsindwa n'ikipe ya Lazio yo mu Butaliyani ibitego 2-1. Hanyuma rero muri iri tsinda E ikipe ya Atletico Madrid nyuma y'imikino 2 irayoboye n'amanota 4 yizigamye igitego kimwe. Lazio ni ya kabiri n'amanota 4 yizigamye igitego kimwe. Feyenoord ni ya gatatu n'amanota 3 yizigamye igitego kimwe, mu gihe ikipe ya Celtic ari ya nyuma ifite amanota 0 yifite n'umwenda w'ibitego bigera kuri 3. Hanyuma mu itsinda F nabo bakinaga ikipe ya Borussia Dortmund hariya kuri Sigino Iduna Park yari yakiriye ikipe ya AC Milan. Ni umukino warangiye amakipe yombanganya ubusa ku busa. Ni mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Newcastle United muri iri tsinda n'ubundi yari yakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubwongereza hariya kuri St James Park. Ikipe ya Newcastle United rero yaje guhana ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego bigera kuri 4 byose ku gitego kimwe cy'ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain rero yakubitiwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Bamwita Miguel Almiron ku munota wa 17, bamwita Danny Ban ku munota wa 39, uwitwa Longstaff aza gutereka igitego ku munota wa 50 kiza kwishyurwa na Lucas Hernandez ku munota wa 56, ariko kandi uwitwa Fabian Ska ku munota wa 90 ubwo yarenze umunota umwe aza gutereka igitego cya 4 cy'ikipe ya Newcastle United. Newcastle 4 Paris Saint-Germain igitego kimwe. Birumvikana ko ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain ntabwo bihagaze neza. Muri iri tsinda ryayo rero ikipe ya Newcastle United yayoboye n'amanota 4 nyuma y'imikino 2 yizigamye ibitego 3. Paris Saint-Germain ni ya kabiri n'amanota 3 ifite umwenda w'igitego kimwe. AC Milan ni ya gatatu n'amanota 2 nta gitego yizigamye, mu gihe ikipe ya Borussia Dortmund ari ya nyuma n'inota 1 ifite umwenda w'ibitego 2. Iri ni rimwe mu matsinda akomeye cyane muri UEFA Champions League y'uyu mwaka. Mu itsinda G nabo bakinaga ikipe ya Crvena Zvezda yo mu gihugu cya Serbia yanganyaga n'ikipe Young Boys ibitego 2-2. Ni Young Boys yo mu gihugu cy'Ubusuwisi ni ibitego 2-2 ku mpande zombi. Naho kandi muri iri tsinda G ikipe ya RB Leipzig hariya kuri Red Bull Arena Leipzig yaje gukubitwa n'ikipe ya Manchester City ibitego byose 3-1. Ni igitego cya Phil Foden ku munota 25 ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Loiz Openda ku munota 48 arakishyura, ariko kandi witwa Julian Alvarez aza gutereka igitego ku munota 84. Hanyuma Jeremy Doku wagiye mu kibuga asimbuye ku munota 90 ubwo yamaze kurenga iminota 2 aterekamo igitego cya gatatu cy'ikipe ya Manchester City. Manchester City icyura intsinzi y'ibitego 3 byose kuri kimwe cy'ikipe ya RB Leipzig. Nyuma y'umukino Pep Guardiola atakagije umusore bita Rico Lewis, ni umusore w'imyaka 18 ariko uzuza 19 mu mezi ari imbere. Ati uyu ni umwe mu basore beza cyane naba naratoje. Ati biratangaje kubona umwana w'imyaka 18 ukina gutya akaba ashobora gukina umwanya umwe 2 3 4 5 hagati y'imyanya 5. Ati rwose uyu ni umusore w'igitangaza mu myaka 15 maze ndi umutoza. Ati uyu ni umwe mu basore beza cyane nabonye yatakagizaga umusore bita Rico Lewis, ni umwongereza w'imyaka 18. Hanyuma muri
iri tsinda G rero ikipe ya Manchester City yayoboye n'amanota 6 nyuma y'imikino 2 yizigamye ibitego 4. RB Leipzig ni ya kabiri n'amanota 3 nta gitego yizigamye. Young Boys ni ya gatatu n'inota 1 ifite umwenda w'ibitego 2. hanyuma Crvena Zvezda ni ya nyuma ni ya kane n'inota 1 ifite umwenda w'ibitego 2. aho ni mu itsinda G nabo ku mugoroba bakinaga. hanyuma mu itsinda H ari naryo rya nyuma ikipe ya Royal Antwerp yo mu gihugu cy'Ububirigi yaje gutsindwa n'ikipe ya Shakhtar Donetsk ibitego 3-2 yo mu gihugu cya Ukraine. hanyuma kandi mu wundi mukino ikipe ya FC Porto yaje gukubitirwa mu rugo rwose hariya mu gihugu cya Portugal kuri Estadio do Dragao iza gutsindwa igitego 1-0. ni igitego cyatsinzwe na Ferran Torres kuri assist ya Ilkay Gundogan ku minota 45 ubwo yaramaze kurengaho umunota umwe. icyabiye muri uyu mukino nuko umusore bita Lamine Yamal uyu n'umusore ukinira ikipe ya FC Barcelona yaciye agahego kuko umukinnyi wa mbere rubanje mu kibuga mu mikino ya UEFA Champions League ari umwana. ni umusore w'imyaka 16 n'iminsi 84. ariko kandi uyu mukinnyi Lamine Yamal ku munota 71 yaje gusohoka mu kibuga ubwo yaragiye mu bwiherero ariko biza kurangira atagarutse kubera uburwayi. byatumye rero ikipe ya FC Barcelona igeze ubwikina iminota 9 yose kuko yageze ku munota 80 bari gukina ari abakinnyi 10. yaje gusimburwa rero n'uwitwa Marcos Alonso. iyo ni imikino muri UEFA Champions League yabaga ku mugoroba nuko byari byifashe. hanyuma tuve muri UEFA Champions League twerekeze muri UEFA Europa League nayo kuri umugoroba baraza kuba bakina ku isaha y'isa 12:45 mu itsinda A ikipe ya Freiburg yo mu Budage iraza kuba yakiriye West Ham United. hanyuma ku isaha y'isa 12:45 n'ubundi Bakata Pola yakira ikipe ya Olympiacos aho ni mu itsinda rya mbere A. mu itsinda B ikipe ya AEK Athens iraza kuba yakira Ajax Amsterdam. Marseille yakira ikipe ya Brighton and Hove Albion. mu itsinda C ikipe yitwa RS Limassol iraza kuba yakira Rangers United mu gikipe ya Real Betis iraza kuba yakira Sparta Prague. mu itsinda D ikipe ya Rakow Częstochowa iraza kuba yakira Sturm Graz. hanyuma ikipe ya Sporting Club de Portugal yakira ikipe ya Atalanta. iyo mikino yose itegerejwe ku isaha y'isa 12:45. hanyuma mu itsinda E ku isaha y'isa 3 Liverpool yakira Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububirigi. Toulouse yakira ikipe ya Lask. ikipe ya Maccabi Haifa iraza kuba yakira Panathinaikos muri itsinda F. Villarreal yakira ikipe ya Rennes. mu itsinda G ikipe ya AS Roma iraza kuba yakira Servette mu gihe Slavia Prague iraza kuba yakira FC Sheriff. hanyuma mu itsinda H ikipe ya Hayeken iraza kuba yakira Karabag mu gihe ikipe ya Molde yakira ikipe ya Bayer Leverkusen. si iyo mikino itegerejwe nyine kuko no muri Europa Conference League nayo baraza kuba bakina imikino igiye itandukanye. hanyuma tuve ku iyo mikino itegerejwe tujye mu makuru yandi agiye asanzwe. uwitwa Pep Guardiola akomeje gusatira cyane Carlo Ancelotti mu batoza batsinze imikino myinshi muri UEFA Champions League inyuma y'umukino atsinze ku mugoroba atsinda ikipe ya RB Leipzig. ni urutonde n'ubundi ruyobowe na Carlo Ancelotti niwe mutoza umaze gutsinda imikino myinshi muri UEFA Champions League n'imikino 109. Pep Guardiola yujuje imikino 103. uwitwa Sir Alex Ferguson watozaga Manchester United yatsinze 102. Arsene Wenger w'ikipe ya Arsenal yatsinze imikino 82 mu gihe Jose Mourinho w'ikipe ya AS Roma ubu ngubu yatsinze imikino 77 muri UEFA Champions League. birumvikana rero Pep Guardiola n'umwe mu batoza bari kugenda bitwara neza cyane. hanyuma kandi ahagana muri 2030 haterejwe igikombe cy'isi. iki gikombe cy'isi kizaba kirimo udushya twinshi kuko igikombe cy'isi cya 2030 kizakinirwa mu bihugu bigera kuri 6. ubundi muri rusange ibihugu bizakirira irushanwa n'ibihugu bigera kuri 3 ni igihugu cya Maroc cyo ku mugabane wa Afrika, Espagne ndetse na Portugal byo ku mugabane w'Uburayi. ariko kandi mu gihugu cya Uruguay, muri Argentine ndetse no muri Paraguay hazakinirwa imikino ya mbere. ni mu rwego rwo kwizihiza yubile y'imyaka 100 igikombe cy'isi kizaba kimaze kibayeho kuko igikombe cy'isi cya mbere cyakinwaga mu mwaka w'1930. hanyuma rero ni ikiganiro ikinyejana Sport Updates. bashimiye yuko mwadukurikiye, mwari kumwe nanjye Masakombe ku makuru mashya TV. mbifuriza gukomeza kugubwa neza, mbibutsa gukora subscribe, share, like ndetse na comment. muhorane Imana impagarike n'ubugingo.